The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka luhlelo mbukeli lowatiko ukuthi likulethela yonke intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini lokuvuselako nguye nokwazi Phumelele wakwaDlamini. Mbukeli namuhla elihlelweni sitakulethela kumikiswa kwasokontraki Siyangeta Construction Company loniketwe umsebenzi wokuthi wakhe umgwaqo eNsingizini ngaphansi kwenkhundla yaseMathanjeni South. Kanti ke mbukeli ngebudze lomgwaqo utaba ngo500 meters kanti utawubita hulumende wembube imali lebalelwa ku3 million emalangeni. Labamikiselo sokontraki ke mbukeli kube ngibo baka Micro Projects lebebamelwe nguye Phinda wakwaDlamini. Asingene ke mbukeli elihlelweni ngethembe ukuthi utathokozela kakhulu. Letakhamiti letingaphansi kwalenkhundla yaseMathanjeni South kunomphakathi waseNsingizini besiphume ngebunyendi baso ngesikhathi baka Micro Projects batobethulela sokontraki lotobakhela lomgwaqo waso kulandzela ukuthi bese sihlupheke iminyaka neminyaka kuyavela ukuthi lomgwaqo awuhambeki nani ikakhulu nalinile ngetikhathi tasehlobo kuba neludzaka lolunyendi kushelela timoto kangangekuthi letakhamiti tiphoceleleka ukuthi titishiye esigangeni nobe emakhaya lasemadvutane nalomgwaqo lomkhulu lokuvakala ukuthi bekuyingoti njengoba tinswela boya betingatigcekeza. Lokwakhiwa kwalomgwaqo longu500 meters utobita imali lebalelwa ku3 million emalangeni kumele ube sewuphelile ngekuphatima kweliso ngekusho bekweba ka Micro Projects kanti inkampani lenikwe ukuthi iwakhe yakasiyangeta Construction lekhonile kwakha leminye yemigwaqo kanye netakhiwo takuleli. Ka microwave netikhwama letinengi siyevana lesikiso social umhlonishwa saka economic planning kunabo RDF kunaleta naleta bomake nje ngiyababona abahleli ngabe bayathenga imishini yokuthunga bakhe lidladla labo bathunga siyevana malangeni tonke letikhwama leto tivumelekile ka micro tiyangena so yi70 lenkundla lesaka RDF nje si straight enkundleni siyevana niyakha lokho kwe 1 room 2 room 10% nicela inkundla yanibambisa sithenga imishini siyakhecita singahlali nje bomake siyevana dinengi kakhulu malangeni so siyacela bonkosi ukuthi sibambisane kuloko sitone thulela contract ke namuhla malangeni lota kutonisita la kuleli bloho lenu ngu Valid Traders siyevana sebendile ke naye lo contract ngicela kubeka naku malangeni labo contract bethu siyabakweneta so siyacela ukuthi nimbambise nisheshe nicethe ulmende kulamalanga uyandengandenge emalini kepha ke ngalokumethemba Valid lokhu utasibambisa la acela sihleli naye phasi wasivumela ukuthi utasitha so kuba la kini ke bonkosi kumbambisa kwakhe ukuthi leli bloho ngabe benilifuna mbamba yini nangabe beningalifuni sitamthatha Valid ayo wakhalenye libloho lelimele kaho sevana nasifika nje la sanikhanzani ngekho kwekucala kwesi2 kwesithathu siyamthatha sihamba ngeke sisho nalokuthi sidaningi lokutohlola sitawenga nje but nje sitawenga kwekucala kwesi2 kwesithathu siyamthatha Valid uyowakhalenye libloho embili siyevana malangeni so asimbambiseni please. Lesive ke sona sithi sesiubheke ngalawo bovu lomgwaqo sibonga bona baka Micro Projects ngekubethulela sokontraki lesithi sitombambisa kulomsebenzi kude kuthi awusebente ngekusheshsha. Sihlalo welikomiti lalomsebenzi umnumzane Ntukuzempi Dlamini ubonga uyagangatha kuye hulumende wembube ngalokwakhiwa kwalomgwaqo. Sibonga kakhulu lokuthi size sihambe sifike la sesihlupheke mina sengigugile besivele sihamba kakhulu kodwa nje siyabonga ukuthi ekugcineni kwakho konke
sibonga ukuthi sisitakale nathi kube khona lesikutholako lapha ke kulomgwaco lona inkinga lebeyikhona ludaka kuhambeki leti imoto lana nje noma lingana umnyaka wonke tihlala la atihamba atingena atiphuma bese makugula abantu sibalayisha ngetimbongolo noma sibalayishe ngemabhala manje ke malinile ka umlayishi ngelibhala simlayisha nalo kuthiwa luhlaka simthwale la sibathwala kanjalo ke abantu mabagula la makusho ukuthi belina so manje nje ke sihlupheke kakhulu namanje nje khona besibalayisha kuleli liphelile sibakhipha ngale kulukhuni kodwa siyabonga mase kuhambe kwafika la nami nje ngibonga kakhulu ingishemeni ukuthi inkosi yami siyabonga sine committee sinalo mmango akalombu wako ukuthi sibambisane kuze kufikela ikakhulu ubuchopho wethu babe Dlamini David banaye MP umhlonishwa babe Ndlangamandla ngibo ke labafakela amandla laba ngithu kuba kusiko bona ngabe asinako lokulesinako siyababonga nje kakhulu bese babambisana ke ngoba lendzawo yethu iphakathi kwensingizi nalavumisa so manje ke sibonga ukuthi ke nalaba basensingizini laba under ihosi inkundla iMP banabuchopho nenduna inkundla kubanjiswene kakhulu siyabonga kakhulu lo msebenzi cabanga ukuthi uNkulunkulu utasita sigcine sifikile sitawubonga thina sesibona sikhulumba tsebeni kwamanje sisibonga nje ukuthi nangu Microsoft ukhona naso kontileka awu sesicabanga ukuthi kuyasentshentwa kuyiwa embili wena kunene likhulu kakhulu ngisho bogogo kube bakhona kuhamba make wami nje mina una 84 weminyaka ngaba bela manje akasakhoni kuhamba kodwa likhulu kakhulu lisasazo lalomgwaco lo ngoba kutawusitakala wonke umuntu ngoba lo mgwaco lo uhamba la uyawuqhamukela le ephansi emunywaneni kulolo qhamukela lobheka ensalitshe ebhola tawukwehlela khona sekutawubalula lokuhamba ngeke sisajika ngala sesitabo phuma shonele noma siqhamukele ophongolo sikhuphuke sithi Buchopho basensingizini umnumzane Selby Gumbi unxusa sona sive ukuthi sibambise lo sokontraki sibhasope netinswela boya ukuthi tingepi lempahla yekwakha lomgwaco lathi waGumbi kungaba inhlanhla lembi ukuthi kwetshiwe tintfo tenkapani leto sitabona kulenhlupheko yabo yemgwaco loshelelako akungabese kuyenteka mhlonishwa sikukhuthe sekusentshedwa la sihamba khona la bese chamuka sathi umuntu insimi yakhe le icontract bonkosi kwaqala kwaba naloko iyathutha iyahamba kunenge labafuna ukusebenza khona siyakucela bonkosi akungabi khona lokho noma mangabe loyo bekasebenza akhathi yena akaholi akangedi econtrakini asethe netintshempezana atokulwa necontract icontract yonke iba nemuntu munye loyimele siyacela simangabe kunenkinga ucondana labafanele indlungu lutabi khona la ibambisene necontract ukuthi cha sihamba la kufanele khona siyakucela lokho malangeni lamahle inhlonishwa sibonga kakhulu Ndlangamandla sibonga kakhulu bahlonishwa basemathanjeni nanonke nje sive siyabonga lokuthi sibakhumbule labantu abasikhetha silethe lentuthuko kepha ke nakibo uphinde siyacela sibongoze yentani nani lokufanele siziviye sikhwamathi sincane kangakanani shothi sendelwa ngema-favor ukuthi kunebantu lesabakhetha ngale kwaloko ngabajika bathi bafuna le percentage ithile kulo mcimbi wekwethulwa kwalo sokontraki kule sive lo wakhuluma egameni layo kwaba ngumnumzane Bheki Maseko lo nguforeman kuyo unxusa lesive ukuthi siyibambise lenkapane yakhe uthi lenkapane yakhe seyime ngemumo ekutheni uqale lo msebenzi nasekuphele tonke tingoni lathi kumele tentiwe ngaphambi kwekucalwa kwawo uqala utawuba ngu 500 meters nje umgwaco
kule stage sekuqala baka micro projects bathi ukuthi awuphindze ucutshekwe ke singathi ukuthi kutawuba sikhathi lesinganani before le stage 2 uqala kepha sitawuqala nga 500 meters ibudget yakhona ngisengakayadi ke mina mfowethu ngaqala ngikubonga nje mfowethu ngibonga esiveni salapha eMathanjeni kusi basithembe ngalomsebenzi lomkhulu nakangaka sibonga nebaka micro projects lokuthi basithembe ukuthi lo msebenzi singawenda singisiyangetha construction cha umsebenzi unikwe tinyanga letine kusho ukuthi ke kusukela nje asesithi ngasukela nga December basiqala nga December umsebenzi awuphela nga April 2026. Mina nje ngizothi ubuchopho induna enkundli MP bangipraisile bangiphamise ngalendlela engizizwa nami ngithi awubangenze ngaba ngishemenwe CDC okuthiwa kukhona nami engangifuna ukuthi kube khona kwabakhona ngilwile le ndaba ngihle ngimdubu ubuchopho ngingamkhulumisi abathe uyangifonela ngingabambi ngishifoni yakhe athi methu uyabuza ngithi kanti ukuphi nakho kubheda kule ndawo ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angizwele ubhlungu azwele nasi isigodi ngiyabonga nduna enkundla ngibonga kini nobathathu elithi kudala sivota sikaze sisizakale kulesigodi lesi kudala simixa amavoti kubantu bavotele balungisa indawo zabo singasizakali uma ngingakhuluma ngithi nayi imonto enginayo ngiyes5 ziphela khona la singasizakali kodwa nonyaka angazi ukuthi ngingabonga ngithini ukuthi nathi singibambitshe singinkulu siphakamise izwi inkundla nathi yasizwa ngiyabonga nje ukuzwa inkundla ngoba besingeke senzele ukuthi vele ingakasho lutho ngibonga nje lokuthi sibancane nisihloniphe namhlanje nami ayongeka ajabule umuntu anomthakathi kodwa nje umuntu mbamba nokade bengifuna ukuthi nokade avilapha sisasebenza la njengoba ngikhuluma ngithi mina amatshe aphelela besiphuma lesigodi lesi uma kubhidlikile la sibuye sizosebenza la abanye baze bathi kanti le blolo yokwakhiwa nini ngithi mina hey kuseswatini la kuyabekezelwa kungenze kuyathi saphumile lobuchopho nalaba esibavotele bengikhani kuvela kanti uNkulunkulu uzwa kakhulu kunami abakakaphumi nabo ngicabanga ukuthi laba khona emakhaya noma singabakhipha singabavoteli bayoyibonga ukuthi khona esikwenzile. Buchopho bemphakathi wakumabona Bulawe umnumzane David Dlamini ukhuda lona lwandle emakhosini akuleli ngayo yonke intuthuko lekhonsako lechutshwa ngibo baka micro projects lena emimangweni lathi umlangeni leyo ngimitamo lendiwa ngiyo inhlakanipho yemakhosi akuleli. Ngidwalile ke namhla ngoba kude so contract lo wake wethulwa lo mgwaqo lo hluphe yeze nalami ngikhumbula kahle nangisengumfana ngisafunza sikolwa nangabe le chaos lena yekuma kwaleti moto la naloko ngahambeki lana kunetifo ngale namuhla ke kungena unogwada kagesi kule parliament ya 2023 2028 2028 bantu ke baye bakhulume kabi somkhanda bafike bathi bekupipeline emaphepha onke aqoqwe ngimi ngami kusenkundleni incwadi ibhalwe kule parliament le lembabane nemhlonishwa ngithi angikuchaze lokho kuqaqe ngoba labaye abantu zabe hawu bekupipeline njani phela ngoba phela lento lena ifike yaphasiswa ngithi lo singenile 2023 to 2028 kusho buqhawe lokho ngiyatibongela kakhulu ngithi angibute so contract nje lebo umile lapha mhlobo wami kwekuthi nabe lokuthiwa kuthi Gulumba ngoba sinato Gulumba lokhanza ukuthi lapha siyakhona kubutha loka naloka ngeke ni ummango lapho mhlambe ulekelele kuleso simo leso so contract ungabonakali so ulingisana amashayina lo akhanza phuma eborder gate nemshini ayilayishela tulu ibe ikhona la kangwane ngingathi ngalokhulu ukuthoba ngiloyo umbuzo wami.
Nkosi. Ngicela kusho ukuthi siyangeta emathulusi ekusebenta unawo aphelele futhi akusimadima kanganani bekunene ukuthi asonzele lapha kutawusebenta. Kepha-ke lesingakwenda ukuthi njengoba shita umlangeni ukuthi sitahle singcongcotha sithi sicela kubanjiswa lapha nalapha, so kungaba bantfu lesitahle sibacela ukuthi basibambise emsebentini, kepha emathulusi bekunene aphelele. Lilunga lephalamende lenkundla yaseMathanjeni South umhlonishwa Sabelo Ndlangamandla uthi lokwakhiwa kwalomgwaco kule nkundla yakhe so utoba sisombululo lesikhulu njengoba uthi lesive lesingaphansi kwalomphakathi wasensingizini bese sihlupheke kakhulu iminyaka neminyaka singalutholi lusido. Lokusibona nje sive singaka sibulala inyoka impela sigabe emafahlawana lapho khona kutothulwa so contract lota ukwakha na umgwaco lohlanganisa inkundla letimbili taseMathanjeni South naseHosiya. Lo mgwaco khona kunelihlelo lalusha la uhulumende lalethulile kulamalanga laphelile nje lapho khona kule afaka khona ikhonkolo la kungahambeki khona bese sewuya regravela nalana ke eMathanjeni naseHosiya siyingcenye letinkundla letimbili letizuzile kuleli phakelo lokubonakala ukuthi nathi singakhona ukukhonkela lapho khona tindzawo tibona ngathi hambeki khona phecelezi concrete paving of the road. So siyajabula kakhulu nathi ukuthi sibe ingcenye le itawuzuza kakhulu siba seMathanjeni nabaseHosiya. So nje uba sive nje sihlangane kangaka uyibona nenjabulo igcwele kangaka bajabule kakhulu umuntu asangandlulisa nje nekubonga uye uhulumende wayo imbube akubone kukuhle ukuthi asuse lo msebenzi lomuhle kangaka ukuthi ngoba lo litiyela lidure kakhulu bese sowuta nalenye ialternative lokuthi cha ake seyikhongo lemigwaqo ngoba nalokhongo lo uyazama lokulasta siyakujabulela kakhulu ukuthi abantu sebatawukhona kuhamba kangcono nje ubona lapha nje emsakati imoto la upake khona tigcina lapha akufike kule tula sakhona kufihla tihlobo tethu kuthi intuthuko lente kangala akulinywa ngoba nakude umgwaqo nentuthuko iyavimbeka. So siyajabula kakhulu namhlanje nakuto unveil contractor ngoba sesiyabona ukuthi eMathanjeni naseHosiya sekutaba leshintsho nebantu sebatakhona kulima bakhona ukudiphilisa. Ngakulolunye luhlangothi umhlonishwa Ndlangamandla uthi lesive lesingaphansi kwalenkhundla yakhe sasivele siubheke ngalabovu lomgwaco waso uthi umntungwa kube kuya ngaso ngabe sowuvele ucalwa lomuhla. Ngakwenqubo nangekuhamba kusho ukuthi contract kufuna endena ukuthiwa bathi i-site establishment within 14 days kufuna abasafikile esayithini. Kusho ukuthi sibheke nje ukuthi mhlambe ingakapheli mhlambe lenyanga ya December noma sale sibe nje kulomnyaka lodayo kutabe khona lo sekwentekayo njengoba sibona siya ku December kutaba khona ema-holiday laba khona nasingeke siphathamiswe tona imvula kodwa nje siyathembisa ngoba kufuna nje ngoba bashilo bachaza laba kaMike ukuthi kubheke ukuthi athathe 4 months lokho 120 days contract bese sewuyahamba nangabe kude ke kodwa imvula. So siyakubonga nje lokuthi vele kutawukwendiwa masinyane. So siqephu lokufuna sikhonkwe u500 meters noma 0.5 kilometers. So siyajabula bese ukuthi kulenyeke indzawo kutabe sese kuya recover kodwa kule ndzawo lekubonakala ungazi ukuthi akuhambeki imbamba noma ungalifaka le recover kutabe sese kufaka yena ke lo khongono ucoverage indzawo le ku 500 meters. Cha nebo kunene umsebenzi wenkwenyama emakhosi uyabonakala. Mina igama lami umntana enkosi kaSawangwa lobukenala ivela kalafumisa lelikhulu lentazi. Ngibonga kakhulu ukuthi inkosi letinkundla system ngidokelethi wonke umuntu akade lokuthi lokhu ke uma sikubuka singemaswati konke letinto letentekayo ngina indlela esiphetheke ngayo singemaswati ngoba salahla letinkundla siyabe silahle kuphila kwethu ngoba njenyalo lengikhuluma ukuthi ishiselo kunelidamu lelikhulu endansi kalavumisa empakeni nalo ngileli lashiselweni lelinetikhulu lapha letitawusitakala letingi 8
nalapho kulomsebenzi welive laKangwane lelibusa ngesystem yetinkundla. Ngisho ukuthi ke bonkosi lokho uma siya kuyeka singemaswati ngoba noma ngasiyakhethana uthola ukuthi asekhamana kude asibulala nakhona. Kungako ke ukuthi intuthuko yethu nje ihamba lula le ntuthuko yethu ngokuthi noma ngabe sicala imisebenzi ukhanza ukuthi imisebenzi yethu ilula ngoba thina siphethwe inkosi ngibabe munye lesinikwa nguNkulunkulu nendlovukazi. Nalokuhle ukuthi nalesive lebe sikhona la sesibonile emakhaya lesebakhelwe wona lamahle labonala ko ngoba labanye bayabonakala esigabeni sekuseni lamakhaya bekavele akusiwo la kanjani labanye bebanemakhaya labonala ukuthi cha sebakhile kepha ke noma ngabe bongakakhe na ufika umsebenzi lonje impilo yakhe ivele isale iba ngcono kakhulu bekune. Ngitsite nangibutako lapha ngibuta elibandla laka Iwade lathi ke hayi cha baye balalele kuthi uthi ini lo mnikati welikhaya kanti ke kuhle uthi abe khona nale standardized uthi noma ngabe bona indlu yenye kwati ke nje ukuthi sodaba na 2 bedrooms, i living room ne dining room nelkhishi kube kuphelele kube kuqala lapho ke kungabe uthi ha nje ubuna yenye ibedroom sesitaphinze sikwakhele yenye ibedroom kwendele ukuthi nabo laba usala lapha basale bajabulile kakhulu ngawo lo msebenzi babone njoba nje naletinye tiganga laven la kwakhiwe khona emadam sive lesisele kuleyo ndzawo sisele siphila impilo lengcono kakhulu kubukwe nemisebenzi lebonala ukuthi lemsebenzi itawubaniketa likusasa lelihle kungathi kungaphela lo msebenzi lapha bese kuphinze njalo kusala kungena kade etiko ngoba imisebenzi yemadam lenjengalena ifanele ilethe intuthuko lenkulu esiveni bekune lapha njengoba sidanga lapha luthuli lodwana sibangibikele ukuthi ke njengoba ngangikhulumile nangila ukuthi kutakwakhiwa umgwaqo lotharishwako ngibutile ke ukuthi ke sicala nini ngoba phela kade saqala siteka akufuneki baze abantu bathi hawu sesayivalence aba samhlaba ngesigozwane kuthi ke awu lingibikele libandla yetemigwaqo ngimbutile ke ngathi ngiyathemba namhla awunangenga hawa vele waqinisa uthi cha tigulumba ngaNovember hayi ke iminyaka enodako lo umnyaka tiyangena lapha bekunene kube kuhle kakhulu kanti nayo le contractor ngoba lele yakha lelidam ingcenye yale emgwaqo 10 kilometers ufake ekhasi naleli dam lapha utawakhiwa ngiyo le contractor le vele nisebenta kiyo le bavelena nabo bangibikele ukuthi eminyakeni lotako bona ke batawo ukuthi li blowhole leli blowhole la ngile bataliqala lo nyaka ngoba ufuna kuqalwe kanye nakuqalwa ngalapha njengoba lo mgwaqo nje uqhamuka ngale posipofaneni uyawenqa ngala uzwe uyoshaya le ubona ukuthi uhlanganisa bolavumisa uyokhona ukushaya kubohlathi kubonalise ukuthi imigwaqo yangakithi ifuneka ivele inindwe ngelitiyela utohambeka kahle bekunene.
Kuyajabulisa ke mbukeli kubona intuthuko eveni laseSwatini njengoba besikulethele kumikiswa kwaSokontraki Siyangeta Construction Company lobo umikiswe khona eNsingizini uloniketwe umsebenzi wokuthi wakhe umgwaqo lo ungebude lutaba ngo500 meters kanti ke utawubita hulumende wembube imali lebalelwa ku3 million emalangeni. Sibavile ke basemathanjeni basho ukuthi bajabule kakhulu ukuthi batothola lo mgwaqo nekusho ke ukuthi lo mgwaqo utabasita kangakanani. Bawubukela Sive Siyathuthuka kuso sibuko semaswati eSwatini TV lokuvalelisako nguye nokwazi Phumelele wakadlamini. Asibonane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.